nibyebyo okuzora ebyafire okuzora ebyaremere okwimbura ebyo byona byone byakwasa kuba byahumwire mbwenu uyongere kuzomisha garahanga abase kugarura byawe murire kurunja gonda murundi kanyakire murano gundebe cyari kugaba murano ariyo taine nshonga shaniyo korire ndireke kurukakaruru akorwa kanduwa wikeri kabaga twite turwaka nyungija nawe tika kurebe abo no tumeze cyari officially ngo kuturyaha abo kuba twaheruka tukazamu cyate yataha kuza kutera timanyaga ukihayo gahe agaramabi and amakuru mabago ni mwazi tweshangira hantu tuganira mu mwazi mba mwine nkayi muri muganira tugeza kugira ngo why all these incumbent women abatwira umuntu beji why I mean as in Rwampara, Ntungamo, Bushenyi, Shema, Chiruhura, Isingiro, Mitoma, Yakama, Ibanda, Nanaheri ya Zakabarore. I mean everywhere we were like why bibiri hunga hato umwarigire yaturetera kantu yatujya tkunkanureba atikambagambire tuteye atakaza kwashyireyo atubagira ibizubinji mbwenu icyo twajya ko kashi nabandi ba MPs kababyine ho na financial issues atatu noreba atabantu no kuba kuteka tango bakababuraho ndijo yajya atati abakazaba bakateka tekwa ngabara kuza kurwanira mu kazi but ejini yaketa neba kwa amazire narebekana wari kucesinge bye nkomuntu tutakwatene by'abakazi icyo twakirebaho ndijo yajya ati see the area of coverage nampango hatwe nayo no mushija ino bugomborra nkabuna butano ati ko witu Rwampara ne gomborra ibiri bugamba mwize gomborra okwa ibraza Kenneth yabaye simbere bugamba Rwampara east bebe cyarwa yes kibebe kibebe cy'abantu barebye because I mean urukabuke now and the reason why you can't trust the voter sometimes akwe byagamba ne byataragine nabo now hati ushanga nka empire ne gomborra zibiri nkarugano nandije amanyezo nwanuza ntunga mame naho hati yo izo ryo mukazi ushango yine district yone njimanza nawaza kwetegereza jabafu aba kuteka hongo MPT yarebeka uri yaba mwe baba taribe noya kwatajire yo hagatu waranga MP nkashema harumanya municipality harumanyeha hatu oriyo mukazi nabyine byona nakwata kuriya za masheru karga toro kwa rengero na finally omajati in area of coverage ondija tujati you see abakazi kuba herze inkora yabe baye barebwa ngaba kuza gukora bateka ngo barebe atubaru atumwe kijo mwanya they were also like mutwaro umwana bagutwara ondija yajatijo UPDF amendment bill atebe byone byebirende bihingura abantu batakubicenga people were like kare ndio baretire babihayo so habe harimo kebiniga people were like protesting against whoever is there leka tuboreke ekindi mukabikigana mwazibika mwayakana muzine konkatumugamba wamufunza je nakujatokana nibazimpa ukane nibazimpa ko kandi banyutinda zitunjira atumtajat kari mwena bariyo mukazirike mugumena finally ibi byona kubikira abantu bari ngabo kujya mu chartoriyo twenda sente twenda kwakira giro kuwa leta bajya mukonka sente zo ine kutaza bajya nkateyundisho katubanze twaye gitahar Gideon Senyomo abakwatina na umurimo gwanje Gideon Erizoba wakorahi watubonero Listen mujuzi na Charles basauja good morning murire mutani wo muri wa TV West abasa kuchera akashesha akaza TV emwe yonka omurenge rizoba no kweto yihangamye yonka TV West program simka akashonsho kino murimo gwanje amazina nisenyumo Gideon turinkai tuya murembo rambara mu kashonsho cyaka ko murimo na mnongi wari yokwe acho na tekateke cyo gukora abwachi no shimukubana tekateke cyo kwa TV West yakoresha program meja akashonsho cyaka kureba ngo wimuka wagici wakora ntakusibize yo mwanyogo nyenda tutayise omwami Roland nakora kina yonja emyanya yokweshemizamu omwanyogo hinayikana hura abantu bazayo bageta VIP suite nyenda tumwakira nje tuganira amazina
cyo murimo gwagumazire mbwire kibitu gonu gwetaga gukora ki bicaye ko mu kasente ako kasente nikikuro mbyona akasente ko kwakwihamu akakosa ki kandi ko kakwihamu kamukorera bindi bintu ki Mwamilonand to live at TV West just tuganire amazina gawe gonyine obuzarwa emyaka yawe na numero mugoro ukora nubwo murimo mbasa kuba nagusobe iwe nasa kutuganira gogwenyine amazina abampurikize amazina ni na Twetaro Randi nkora umurimbara kandi ndyo muyonjo nikora mbintu byo kirininga ubwo murimo nagumaramu imyaka yanje 3 n'iceka kandi gundeberire gwampaka sente muri njero yona kasente kanje kunkihamu kakorese bindi kateka hanshaho karya kateko mbindi nikakozese mirimo yanje nyine midara ya chapati bire aho mu rweb kona washikamu abuzo warorandi chapati ziruhaho nyine mu family yanje ninjirebera nyine umwana umwe watirukanya munonga aho mu lineage twazo tugarika mu rumogo oyo ativeze nda kwisaka shanshe no murimo gwanje tuyaho murebe urambara tino Mwamilonand no kuyonja Roland umurimo go kuza gukora ukagutandukota n'iki cyagucemeze kuzamu bitu oyine myaka ingaye imyaka nasya imyaka 29 yo bukuru konka umurimo wo gutinda tandikira nka company katandika ndukora umuntu buntu ndukirininga umuntu buntu nkapa nawo nikora na company bakweta Eco Fresh so nihinaishikire ninza nintungo abukugobwe kuza mu company nihinayihere skill kutandikira umuntu kikanizo mu company umurimo wo gwanje nkwe wano nda kuzomura umugo narugo muri wa TV West umunyeta yo nakureba nenda kuzomura umugo ni yetagisacha ino kubanza kushaza yishomero haroho kubanza course yo kushuma bya cleaning ncetagisacha ni ndabo gambo rujungu nebenda ebintu nkebyo taza umukintu cyo kushuma kwanjoro kushuma nkebyo ubwo murimo ngwetaga skill n'amagezi just kwijanka kugambira ico gukora ikineke no koroti just skill zawe nkiwe nko muntu n'amagezi gawe baba macho baminji no gukora tikwetaga kushuma kugira ngo oboriyo university oboreka nkahi chikuru n'amagezi gawe nko muntu n'amagezi iyo kashuma chikiri kunganaki nyonge muntu wa senior 6 hati wagamba skill bashenka bakuyonjamo ati otwereke nguskire jate wano yonja brush mu kubaneza side edge nkubo nyo skill nico cyecho ati kugira ngo noyonja kurigera aharo brush kwe kubera ninga shokwe kube eri noyonja kurigera umwanya ogubakoreza ngo yonje okushimuka ngudugutwarizubwa ariho kushangano itageceyerezo no itaga brush amwe no itagamo pa just kumupinga ukadryinga chikweta kugira ngo brush ni yero kuragire cyo gukora ubu tukurabya na mnongo go muri wa TV West banasa kuba nonje na mnongo muri wa TV West amazina nsenye mu Gideon nyenza kwisa na mnonga abasa kwimuka kashisha kwata TV West yawe program nisimuka akashonsho cye n'umurimo gwanje twatayiso Mwamilonand ogu yaheze imyaka 3 arukuyonja imyanya yo kweshimezamo imyanya ndije yagamba hariho skill ni yeha skill njani cye cyari nakora ari nakose kibayita brush yagamba hari ibintu bingi bitarimo na Roland twasagara kambe na mnongo nje tuganira n'umungo ogumunyeto wagamba hatiwe sente okiza wa savingota kureba ngo waikari byo yice ako wagamba birunji tancha birunji na mnongo ya nasako ya tugiteje shaha urino yonja kunkari birunji byo tunjere ukatandukota then woyije wachikorota sente zanje zinkwiho mu rumogo ni nkatandika ndukutere bibina mpora ndukutere bibina mpora weekend ndukutere mitware 3 mwezi umwe kanyine bibina byanje bukika bibiri nkanyine cyabura sande nyine cyabura mwezi na savinga ka sente kanje mpora azani nyongeraho kugambira n'eminyeto egere kutoyato yemerumo abantu abo kutoyato yemerumo tikiri kirungi omurimo washangana gukereza ka sente no basakubaho kora umurimo gwe orebeke ngo tuwaza ha street kuza kuyayana ikindi kugambira eminyeto batayibanje kore tureke kwihamwe ikintu cyo gayimero maraho umuntu nyowe inshomereza degree inshomereza ki inyoti nkorayo tayine cyo kurya uri noza kushabiriza rukumubana kogo iyo no kurushabiriza tutakwenda gukora bakore namani uwo muntu yakwetera umurimo iyo kora umurimo ikikuru nako sente zawe wakatandika umuntu uri mu company ebirungi byo mu company bikutanana n'ubumurimo akwantreba nindebo ine bintu binjo ine bikwato binjira mnonga bitakwasa kuzo mu kamera nindebo ine vimo ine bikwato binji sente niwo kuzitamu ebirungi byo no chikuru ate ekirungi ekirga akora company iyo cyabona kureta amana gawe ukakora buri kimwe cyo nacirohe cyo kukoresa nkibaciroho umbwijire
inoreto mubiri gonka noreto mbere gwawe gonka ukoresa amana gawe n'amagezi tokoreta mbere ngo nohoye necemero kije katanduka gukora ibyo utakumanya n'amagezi ubu twirija kwenda estimate umuntu naza kwebuza bit Roland ayina mudara gwa chapati wagama naki no mudara gwa chapati umukanye nayo mbuzanje zikike mbuzi nkabiri zona zihiro mu rumogu imyaka 3 nyine ho family injirebera ryo go mu rumo na n'umwana ryo naza yishomero kandi nakasente karuhuniza naje kuzayabuka nkatebekanise aho mu rumogu amen ati umuntu asa kwebuza estimate rutakagamba sente zenyine ko gateze estimate hagati ye zinaneze umuntu namunonga ariyoko yanaenda kuzo mu rumogo wajyango kabanza bakabanza kukoza kuriya konka uje waje mu kitongore umuntu yanaenda kuza mu rumogo kuyonja estimates muhereze estimates hagati ye sente zinaneze at least wazo mu rumogo waryoka kugayo mu rumo at least cece ushime kuborya hagati yezi na neze kutukuza akintu cyakashara akashara kono karunje munonga mazima tinkuza kubabiha wabana ukorera company tokashana no rukorro muntu kandi ekirunje kirya ha company akasente nakabana kizara umubwire akasente kutukubanza tunga tugamo estimates most renkitwe abasya mubwire mushanga uri hagati y'mitwaro 30 abirna mwenda kwihabirna netano kusyara 30 aho around naho kweshangaho mpora that means izo bariyaza kurenga notayisa ushinje umutwaro gwa gumu nuko nabara much baround ako myezi gwa guri umwezi gwo mutwa 30 days niyo mutwaro roughly gwo mutwaro gumu izo bantu guba guri umutwaro gumwe gwa buri zoba konka waba no saving gwo mutwaro gumwe nugwija gukora ekindi ekikusinga ha mutwaro gumwe gwo kutunga aha mu rumogo ubukagambo kwa kamheru na munungu wo muri wa TV West akagambuka kamuhero kabara kawo anyoni just ninyendeza imyeto okora namane ahabo kuba twatakozere ntitorize kushanga abe mbakwate imyeto ngo niyo nubo bashuma ahubwo twabana tukora tukabona abashuma binji b'imyeto mostere imyeto batujuma kugira ngo turya abashuma tutukora kandi nimba habura mukore umurimo kugusha ubana ko wagukora sorongazi no bakushashura ahantu we barukora na no kunyerera akuba Roland wano mureba na nishani ogunumwa mu Roland obuzarwa ndiyo muzarwa rubindi rubindi ambara district ndga umugombora yakashare umumuruka ogwa mitozo umwe TV sindwazgumiza mna n'umurimo gwansasira kuyumuke umushazawe amure wa TV wose amazi yansenye umugiro nko kunagambera akashushuje n'umurimo gwanje ogunumwa mu Roland kurgankai kurga rubindi neighboring district yambara neighboring district abambara city obo bigamba senior 6 yuariyo kwensho mere at least tukuleta abantu nkabo uje chiwayiganiwe kurga nabwo akurataho uje chiwakora ogwe bigambo bibiri bishatu nazo mu rumogo atere bina ikintu cyo kwegita nkakirebo mbatembeye nakireba ate nakireba Roland buri nkakirebo mba boda ikintu cyo kwegita kora kongene ikintu cyo kwegita okutunga belonging association nikikuru mbyona ninja kwisya kosha nyencha kare ezano rakabiri nyisiko abo rakashata orakana n'uburu baba meya oburakurataho oramukaga ibirabe na mukaga ekindi hiro mirankongere umushaye kacheko kutaha mzingai n'umutwaro gumwe Kangaro mu studio Vincent Mujurizi na Charity Chobutunji omweshongoza agumize mna program ya simuka nasigansenye mo Gideon aho mu Rembo Rambar bito Kare Gideon yuwo bajija Ona, you had even to add it. Was it necessary, really? Anyway, after talking about it, then yeah, it is okay. It is your profession, and I am sure it has fed you and the people around you. It has inspired many. It has really, so it is positive. Very much. Gideon is our current, and Akumayaje, Omanyu Guazamu. Transport, exactly. What you call it? Ati numwetaga kumanyaje audit netagwa kumanya omushijo gyaza yakoza sinziwe accountability is key bitahandi the message is the most important indeed the message yaberungu okashoma waheza you know jot nyonkanshomira ati recently Charity a friend of mine akashoma business and marketing umurimo gwayanga yagenda yabire byamusho mwe tukurarebeke
yayega ibintu bya editing bakora nk'abakayemba hata ryo mu mabaga nayiza ko atimbaga editing a computer dirate byebyo nakora ibya file and he's doing well. I know another person washomire IT kwiyazira tumurimo gwayanga ryo mu banka kandi manya nondi jo washomire ebe bintu ke bya banking na chi mwenu atabanya Uganda ebi kugira ngo kandi yeshome nkashomeke na nebi kugira ngo ndiyani nkoreki nebintu bibiri so wastinga nyonka shomeji nje ngenda gukora mazimara think mangu wasa kutura. What do I mean here? Okashoma umuntu ukarebekire kongana umanyenda tekosha ngaho kubanza ufu no murumo obone kuriya n'imyaka tegereka tegereza na nebindi byona you need to survive no surviving otutakora turiyo tugira ngukore iki kiroho maybe obe norondera he kiru kukiraho wakireba abo kumya bwenge wahandikire akagira ngo vary what you have but seek more osime cyo ine okunguru ndi bikukiraho mwene tikumanisa ngo bestaka uje tumenye weno so aba baba rero bakora andi yajangwa ine byayine kandi nabwe nangwa rgana andi yebyo yakondemingo kuza kwiba abuja mutone shukko aineka narebeka gena that is very key. The reason why we have umurumo gwawe no kugira ngo omanye ngo imirimo y'abantu batungire echecho ni kikuru munonga utakazo ko tumwe ko ati warariya I mean kanda bamwe kubikushobora era bari munonga Laurent abo kuba twakwezera ikintu cy'amani munonga ukinamaga amana mato ukine icyo gukora no hurangu no cikoro yihiraha mutuma kandi cyayereka bari abandi abakwefura bakaba bakwasira amasumu tukumane yibagiha uragumizati mwe ko kumbugana wa tubona mwana ukotanda mzet how are you Charity agaraka hasumu and you're like what goes wrong with such people kandi nchimanyisa ngo amherwizoba abona bagaraka bakatutegana so mwabazwe yitwa oyo no taha ngo akasha ngo bakanyankora konkoje ngo jemeremere riske no hendero bundi bakwasire bakukomere bakwisire bakwokeze nebindi Laurent umurimo goriyo no kora mukama gukereho mugisha kandi ogumize muno okora nebindi na nyensya ekubere nunje munonga abantu binje mbatine mirimo nkeji bazireba nke yaba abatarashomere no muntu ohereze sina ya mukaga konkani ntwara muchago kumanyisa kugira ngo abantu abarukora imirimo nkeji mbamba shashurwa sente nyinji okutire byo kuzaho kaza kusiba no remerera shongo ndece banje bakorebe no gumutwe twaza kumura Beka tumuroka che bantu mwe program ni simu ka tukiranuya no kongera kusaba ngo rwakana oyitabo mbururobwe tukuyambe kutenga decision mukurondo mwembezi wawe tukiriya ukusashayisha turniwe TV wese turi akasozi boma katugarukiye Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nshanju not TV West nehinda buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucheka cheka Mbarara City otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kwa roshozo rwenyama obo turi kusimiwa muhurikiza otkozera kituri radio rkwebembere zindi harokusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe
oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ko ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona jane iwe twabata kubasa kuja kugikarwa gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kureba abantu abo kucyo wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje banza byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niriyetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi twatugambire ngo handa haceho tugaruka of course nyeje handa hace twamara kirika tuzagaruka ubwe cyango program yitu ni simu kandi itandika shahemo ikasha ishatu Monday Friday tuba turahanuya kandi twine content nyingi munonga for this time twine papara z'amakuru twine the new vision the best paper of course 2000 every day 12 hamwe na bukede nayo neshora buri izoba siringira 10 amakuru ga buri izoba kandi amakuru omumbera zona politics local international news hamwe na national news ebyamagara ebyobushubuzi ibindi byone by'ubutegeki nebindi na business no bishanga mu plus entertainment ebyemizano so zetungire mpapurezi omanye ebirabira agenda omesho nabo echo turi tugenda misho ngari nkumanyisa ngo akachayaka naba aba cafe Kandra maka rebukona aha petrol station ya Tusu bineho mwanya murungi very executive aho kugenda ukanywera akachayaka kandi nangwa no muka batera ocheza kubatera bo bonyine bakaku deliveringera nimanisa ki bakushangaho nojo twine urukiko rw'abantu mukaga kandi haba hakabeho mutuyetera ka chai karungi kecho kunywa no charity amangega keyongera mu program meji and bimwari yebyo ka motivation ka chai ya cafe Kandra mwebare nobaza batera rasmu notisha tumwendisha tu iwaga cyane make kandi tukunde abanje wayetambuko kijo wanje nanye nangu barebe kungamba ati because buri kamera yakurugaho hatu bamayengu niwe in your absence and kwori hakonyu hatu muntu nande I'm not bored anymore can't think we are charity I'm not joking motivation is key ebe bintu twabe twija tukina matuti because ukubura inkaha jiroti now I'm taking coffee courtesy of cafe Kandra so echora akore kwate namba yabo notisha tumwendisha tu igana bibira shatu nina notisha tumwenda ishatu igana bibira shatu nina atubatere mukore arrangements zebintebe ibikopebi muno murati twire nabyo kabyiho mu day to day supermarket nicyo kwiho mu day to day supermarket kibakira quality kibakiri eche sente ziringanire kandi byona no shopping omwanya gumwe uko kuri abana mboka zoko icyo tukachendera hati wabo ryaruguto rwa Masaka mbarra mbarra Masaka wahika aje promoter reba mukono gwawo gwa buriyo
aroho muhanda gwatembera hwaho hati bantu watembera kora hikaho misho kache hariho roundabout hati je roundabout iri mucweke kiba kwete kijungu kora jike hoti utagera kinde cyo wahinduka gira urebo misho gawe eja kwa noreba aba day to day supermarket utahemu ogure buri cyo rukwenda chona buri turi kwata amagaraga ecyo turi gukoresha mu magaraga chona kiriyo uhireyo tokagura yo mwana tokagura yo muntu mbwene byo nabikwiye tokagura yo nyonyi tokagura yo motoka konke kindi shuwa nabwo wabarabira muji bakora order ikintu gukirgo kwihika ubundi washanga ngo ecyo batakudiringa naco mbwene basakuza day to day supermarket eja kwa notunga icyo rukwenda umwanya gumwe kandi wagura binji ebirikwetenga transport ya mani nabikutwarira ninga byabiriye biremire mnonga mwenti nkwenda rwekwaso buri kimwe cyona bakikutera ombuteka Rika Muchuzi Mixer akawa kato mu mboga no hurazanura zigira kahoho karungi ojo twonka shiba shamwe ojeka akahoha hakakatura karkati bo bakihankaye mbwene wahurira bakuteka bukanura wabene mangu bakoresa akanzara ka Rika Muchuzi Mixer ekikoraje kandi akasente n'kantu ukunachigamba gendo kachire obase okoraje hotel obase kutetera jeka yawe ebintu bebase okongera kukonora then abarukutusi akashonshere chaka Kempa Plaza makuru naba Green Top Schools abantu bashangwa omuri Maya mukacha kwa kweta Nanziga aharuguto rwa Masaka Kampala hariya wano genderera Nsanji nabashomeso mwana wa pre-primary hamwe na primary ninkubero wamazima kugira ngo mwana ogumba muri isaje okusirana no muri somuka abo kuba hatiwo mukatori yonka hata nanyo kundya echa kabiri bamutuza omu environment green aho kushanga ngo mwana ebimere mwetorire ndumuherezo mwiko murunjo gwa oxygen ushanga tabasa kurwara guzubwa kandi echo ndabakikora bari kurabira omukwegesa abantu kuhinga no kurisa ncumanyisa ngo abana nabako bahinjire bimerebi na no kurisa kuono kuri kuba kuryaho then academics of course ndabakiteko first place then bagaraka bonjera kugira ngo mwari ayine talanta na mnonga ombya sports ombya music dance and drama hata bomba mutandikiro musinje murunji omwana bamwinegeza argayo arinka batukure abantu bakore byafayo omagaraga abashomesa bari international tibyo mukwata kwato kwakiro wasine yakanangwa ijabe nashomesa akuyo muntu nabashomera kugutiro mu nshongejo omwana wawe takakona wamutwara Green Top schools hati nyikiriza mbase kuzoma papura rwito rwa Bukede orumyo Uganda ahari ndani bagira nti wuno eyata abafumbo abavaye bweru amumanyi bamuwa obukade 50 arwaha bamukoreka akabita mwitama nakata kweze karahanga wanje na naja ngo ubundi umutwe yakumureba imirundi 3 yagira aho yambugana amuhayo arwaha konka basakura afiga nacho base kumcenga na mnongo mutwano manyata ka kuburra birwaha akabita yabagendana bwari kumanga to bagaruka imari yabo baza kujejeramu kandi watwire najireberera nyene chikumanyisa hato yaza kuzaho afe kubi and he never even came to know the plan they had for him uko muntu yatwire nakora yo no jogumano murebo cyonka so wakabihomagara genseje mbere yaho onkati we naturagahi kushanga riyo kwa yesherekera atagumanaho kwata muheri nawe nayita mwenda ho korai ono bamuyisemarende akomyewo natabure kibalo cyano mu Kampala jinempangare nayo erukira kuzombya politics kandi no sharumna noru rwebirajiro so atwira rwira rukubi konkansirebe ka hatar mahachiri kwagarukire abayimbateka ngo nupiyaza taking over mwanyesha ina nagugaruka mu kibaro ya kitabudedda si papa bamuje mukomera ne bamutwara ku polisi barambure motoka ze amakuru nago ninda bagarita mu mujukira burungi bagira ngo kabitanguri yayi no shayiba yiba motoka aho na nebinde biryaha ahandi bajanto kuza amatikira gakabaka agomurunjo gwa 32 embarira ya Buganda evude ku buwumbi 1019 mu 2021 netuka ku 305 biryaha otakabireba abantu bacogera kochi sekabaka na mugara
ya wa muganda we na mulondo okwewara okulwanagana ye yasawo nagamba mukifo ky'olwanagana ekintu kitwale nze akanzire ku mabbali kwegamba biryaha oluyimba lwe twakoze lwanjawulo ku lwashiba ono bamuyise Ava Peace abarukoratira aba celebrities banyina munongo mu field y'okweshongora basa kureba Ava Peace nashoborera ki akamyufu ka NRM batandise okukwata abakoze emivuyo ona shino muzako baheza nyena butaragambe anyway amura kwate hono babo but things really we are not okay. It was a tough situation omukarura ka NRM na munonga barukuronda flag bearers byolina kusakesira mu kuteeka omwana omuwala okuvanga yakazaalibwa. Yes, omwana wazala mwana w'omwisho kwine kumutebekanisa omanya ntu batebekanisa bwa bingi cyokubanza okweyemerera cyakabiro kugamba kargayo cyakashato kureberera batahibe cyakana okureberera makaje kwarba yagashiremu cyakatano toina nyigirwa mutoke omurere gwa Isaiah Katumwa gucamo Debikonge ku Serena nindebaho abantu bamanaha uja kwanorebo kubanurirwe ibya Isaiah Katumwa tibyo kuzandaho nibiriye biri standard oreba oshemerwo shanganozo notakigenderire kampendere Uganda Cranes esobedwa kan habire hochi berwaha then twazara Arsenal Majant Ateta ayogederwachi ye Jacob Partey nawe nindeba riyo nabishoborera hwaha birebo byetegereze aha sigarana Bajant Baby afude bamuyigiriza kuvuga pichi baby arukwega kuvuga pichi aho ntahagwire urupapura nduru no rwashirinji rukomezonka rutunje noja kumanya ebirukubogaho kandi ebe Vincent Mujuruzi na nebe kwatena na Orime Rujungu na Daniel Vision yabari mnonga cyane naliyo nindeba aha nde page ejine kuoreka ngo people have acquired skills and skills are paying them abantu abashikira mukorogu ogwa Isaiah Katumwa reba bakama bawo baryaha ndaranta tuzine just tumukuzifa we need to promote talents by the kandi abazine kubashagika because kwe kura hate hayezindi ayongera ku attractingana no ku chetenda ukutera abantu muhimbo ahubwo ake kuzahigura hate mu rukira bingi so abazine nabo tubashagike zibase kahigura muzaho mbarabana bine taranta mbakwatijaga mbarebereryo shangu no kufondo kwitobwire no kufabusha yabo muyayi but later in the mix acheza kugira ki yakora watanaka kumuyetero go mwana no wanje kwagabira umusupport injire bucirikara kabe narenga hwaho chaba too good bamumba mana bahikireho ndeba CAUB bank nde CEO Chinti ndeba CEO Vision Group ndeba deputy speaker former ministers bakabone ibintu birunje nkebe hakababura abantu bagwenda kunaka ubwo namatembe utakabura gamije bo bakiciriza hate garo kuremu na ndeba ba CEO URA yabaraje achikoze bantaba kwa Sranjoka achikoze haza nito kunu tureke kugira ngo bisheme kwa Kampala Serena honka umuntu yaryo wita ryomo tureke ku kurra ngo akine ukageza anyo tinkuza kumazana mwero kashutsi no haza baganda kuba kabachikoraje bono basa no kujya tubantu mwentambuize byero bwe buringo mu ndwande n'abanyankore bari Kampala mbachikora Kampala ababo wari babona tubaganda bunga mwentu antu enda gukora ikintu cyo kutuye yatuze Kampala tugambira baha bagume bije batire then stangisora hati nuko byemerire bityo ahandi of course no kubashaba ngo tubase twena kwenywera casting iwe uri no gukora imirimo yawe no hura nondamo aman go gukoraje you akacupa ke just have it umeno shomaho no gukora ibyawe sting nenungi kandi bamwamba sponsoring a program match Sizimuka TV West. Charity wagamba bintu bya NRM buriya orukushoma papuro. Akamyufyu ka NRM. Ati nyono mantu ye nimpabura government age as batandiso kwata abakoze mivuye. Ko gati kingwenda kuhabura government. Etandike nayo etaka bakwasire. Etandike kurunda abantu bine kiba kweta reputation. Abantu mutu jezi. Ati ukushanga nga register. Ariyo muntu
uruko baza kubaryana isimbana charite charite no 50 nyine 30 konkiza nkamujantati hata kabihindura bene naha ati yo wa 30 mbakurangira 20 then yo wa 20 baba niyo barangira 30 akaruru bakushoza NRM mutwebembire myaka 3 na mwenda iriyo neza no kurengaho neza kurengaho there is no doubt about it mutandike ni mukweto mbigere by'abantu atabantu babateka teka hoki after all these years where is the experience because charity haro situations tureba tukebuza is it a question of additions nechizo bucyo kugita niki abo kuba you see atawiye urutano boma ukaza kachego kiyo mukaga mathematics is zero negative yebari it is a question of adding additions I mean as in shana abantu barebana namarari ezo wa mutoka stowazo zitaha muto we have just find when I mean shanjiro mwe nare muhonka aho kugito bururu ukajuto no kubanza ukajuto no wa kabiri this is a question of numbers twena tukashomo kugita wagita itani mirunde nani 20 nubo bonka bo kugita bakajya ngugwa ni 20 bakagita akajya ngugwa ni 15 bakagita akajya ngugwa ni 10 hati chikakwerezo kubanza no wa kabiri na no wa gashatu hakiza kwa hebero wa gashatu akabo kubanza wa kabiri akabo wa gashatu akumabibure byarugamba yo tokutomungo ebigambo bya Bible ngwara barya nyuma nwaruzo misho shana gamba teo mbwire kwa NRM hati ngahati ine myanya iturukumanya bagatera karu kandi kangambe cyane you are teaching us violence abo kuba hati decency ntirebeka Uganda techikora chartabe najinaramu nabuga n'umuntu mukora kamura museriro tasebo hata no kumura musyanka mujantorire je nkagumiza mwabo kubanyina hino kuza muyambere bitu na muyambere nabwe abo ko banta bakorisa violence mukaruraka nibo basinjire nibo barabireho so now ebe bintu tubireba tumantubebuza but where is the problem charite kwerga ke simba wibare o anywhere else akasinga karuki wachagamba ngaterwa umutwe nitezo umutwe rizinza noi hati acheza kusinga karuruke kayemba kagira ati kayemba ni camera person witariya harona privan producer harona David Salarium control ine stongorogo mshija no tumanya icyakayemba aine bintu bingi byakora ine screen z'amabaga mweno ine bintu bingi hatarono no murisa nemwe turi kandi bwaryaha kakutebezere byatagamba I think he's a retired soldier icona chinsi shebe chimanya kandi he's an electrician he's an engineer ya electrical engineer yes I mean bityo now hata nanda kumanya which company so oshanga charte ayesi wibare hata cheza kusinga it is only in NRM ahu kayemba kuja think mwenda and article number 1 of the constitution says power belongs to people register ninga tango doi for example ariko umuntu ari mu makage konga kugira ngo etakunda katakunda sho ninga ebyo twe nokora takunda mweta mwena inemu arya wacharonga mwene ari influential mwene kanangu atakumana social media unaba influencers abanyu we mwena ryo mukaye konga ka korra sheme freezing hata rugaja ataza ukayema nariyo naza ukayintariyo nabirunda now hati charita singa hata cheza kusinga uyiche constitution article number 1 nejang power belongs to people ushobora buri mbantu atabantu baje mu charite ngo uyitu hata oria probably no buzare no baruho hata ja think mwenda bakabaraka ruko mugongo nyunga terra boma nondeba now let me tell you charity aina atere tukazo mugongo muntu yorurika na nshanju raine zinzi kazi mikumi na mukaga hata tukarga ntumanye wasinga konga it is only I think in NRM aho kushanga nkecho bacho vataninga abo kwa somebody takuchenda then hati hawe biro bishatu bena batagamba mu charity singire because arota kumwenda hati nimbabuza if power belongs to people and somebody one person amuna jati nyotin kumwenda hata abantu mbamwabagare abwenje takururaninga aristocratic dene byasigara tukabireka nkoko biri cyane bakweta kakistocratic something konga nchimanyisa ngo you're being led by the worst thieves kakistocratic something like I mean hata bashuma barengere bargamshu kugira ngo umuntu nayanga do you think mwenda and that takes effect mwenu bakwanga kandi abantu bakutireho
ebe bintu mutugirire mbabazi Niyo saving cyane akakaruru ka painting I was one time suggesting akaruhu tukareke wareba budget ya electoral commission wareba budget ya electoral commission kwenda kutebekana sakarura ako kwija 2026 eze sente ngatwaje ngo president 7 emyaka itumaze niyo tumangu you can lead us gumaho na nabo kora nabo koriye na kwindura mu constitution iri kurejera prime minister vice president ariyo hari kucyomo abanyagana tugaruko mukaro mutuzo mu referendum mutuzo kashati Gaddafi akategeka Libya ku gacibanza cyo kwa mwenda nkaga na mwenda kusiye 2011 ijoro bwargo 42 years down the road akabata kebuza huga muntu kandi atakaterwa gakaba then tujata ori arondijo ati kirani ngambere cyo it is not about changing then hateze sente tuziye tugengo hati ebizu byashemana biha shema kene ntindo zitakozere ebizu bya rwampara ketagira amashanyarazi na mizi ebizu bya bukanga iketagira cyishema hati sorting ebyo umuntu wena yakombantu because amuherwizo ba leadership is all about the well being of people entura y'abantu charite kangambira arakahangara baketa zabaho in print facilities zabaho nebindi tugire ngo bizo by'abantu abantu bashomesa abana abantu bari yaroni abantu bari yakafuna baguze banje baguze nko imbanda kwetaga mitwaresha to munshaje yiba kompereza runakurwa kutera karura bwo aho nakubeneza kuzitwara aho kuzitwara ebishemereye byabo yes now tugire ngo ibizo by'abantu by'abantu bendemirimo hati tugire how can we solve unemployment tuomeka makuru bit ideas kan bamzine zere nonji kumukwikaye mwizijaza kanaga tujuru tukafutera karuru tukafutayo oguru kurataho nindo ndebugambo byawe bimbururo bitawe kwanze nebugasha nyirku ndeba munshobera what kwakikena babika konka nyonyenda kubagambira ngo twatagerezo tukahindura ikishani kibeke kiriyo nkivaho konka mujuru zitukaye kwata umwe babiri bashatu bana mukaga tukahikanka 30 tukatandikaho ikintu cyagwasa kwancishana nkecho tena abantu bakatushobera kandi ati tokumango bari abarebera ikintu cyabashobera ubururu bwibwa byajya azareka mbagambire binte mu cyo namaze kwongera ko nama mwana batakata barebe batakajya ngo ine kituru nzona antuzana andi ijo nkara president Museveni akagira ngo bobo bagenda kwate ngoma zo mukishaka bakasiga hemirimo yabo mirungi kandi yaba mentioninga eri yakatega kandi ukaguriye kwehaye toza kwasese na nkarugira kiruzindana akagambe mirimo y'ibabene bakora mirungi yibasigireho batyo bakagenda kugira ngo bagice bahindura they were not looking for titles and positions mwenu twohire minofa ntuza kusembe mbaye byona nebyarahanga the new vision utakarutanje rumanyise kashato rupapura dozana NRM primaries abantu abantu makumyasha mbya NRM bwana ugamba bakwase avuye fatwe ejo itwaragamo nibyebyo murago conduct for kidney transplants azegina NST pango this is a step taken azebye tukira kubigamba aho kubaho turonda kamwe kabituketse baho ngana kigambo ni kirungi kamizaho twongere so wine mutahi wawe urukwetenga ensigo najukwa kandi babikoraha kandi ogwera ni kirungi hata ico kireni kirwana se kibakweta medical tours and trips kuzaheru zikasiskara mnonga Corgan reflects on Ireland's partnership with Uganda. Ireland ni hanga rukuru kandi nkoraga na Uganda ni rukuru mnonga. These are our roads, protect them, own them. Enguto zitu z'abanya Uganda. I got annoyed bateke byapa ruguta abantu babishara nyekiro ngo baguza scrap babitwara haraho kuzoshanga zisazire pipes ati mbwe ntwatarinzire evyo umutuma gwihanga twine guha zero ebyona biryaha umurupapura the new vision teen vision urupapura pages ziryaha ahandi wabana ureba hano bajya ngo retirement body calls for multiple savings scheme charte turuza kurutaringa turatwara after retiring on these jobs steka techeho Kanyihamba and the forgotten UNLF chapter. Kanyihamba Bambi, may his soul rest in peace. Ahandi Twargoku minister wants bishop's retirement age amended. Bajonjera ifu bachendeze nebindi kebyo.
ahandi Isaiah katuma page eryomu okwakikozire wiza kuchireba 2 pages of this very paper New Vision n'abantu abashikireho. It was great on Sunday kandi ombyemzano turukuhendera aha nabagira ngo Uganda flags of 87 athletic delegation for Anoka Games yaho kandi amheru will be back abantu bahi and then atayibwan athieno pick lessons from Fisu Games ebyemzano urupapuro rw'itono rusharuti sirinje 12 zonka ryo myanya yona erumu empapura z'amakuru rutungire 12 for today washora hati yabutagurukana umukasheshe Etini hiro mirankonjere sebona nyabonto ongera kumanyisa ngo kiriyo mucayi kaceka aharwa mukagoru ebiro byo kweza abiri na mukaga ukwezi kwito kwa mushanju kandi no kumira bakakongera as the name suggests. Mwene nkabe ntakwenda ngo cererwe bitemwe nkito as early as today oije omucayi kaceka tkoreke biriye byabuzire kandi o process nza kwa twina abeshongozi barikwengana yibwa kasheshera abarmu David Rutaro abarmu Shakira abarmu Fred Seremba abarmu munywani wanje Betty Mporogoma abarmu Sister Charity abarmu Geoffrey Bingana abarmu lindawo takansiga gumankaho hihi abarmu T Paul abarmu Kazibwe Kapo abarmu ngambo hande ko abarmu Rasta Chaz na nabandi binji. We are going to be so many spiced and ready up to entertain us kadongo kamwe yebare barimo jo wanje Engineer Jovan kugwerho ateka minkete ija alien skin na ija rutaro na warya ochetegereze cyari timutango baguma reto mutwaro gwawe just mutwaro ata ababonga baryaha umuntu nasakore kivura rumuyenga kushaya mitware biresha chananche garse atubona baro you come and just enjoy all of them back that stage our performing kandi charity ari kiki cywayo cyene akasheko nyine akasheko ni sheka stage utakitiye kamakanyije so you will come and enjoy a day peace chamkongwire twenda turi aho muje tushemererwe batuma mu bice neki ngo mukorogwe tuza kukamuka gitkanyenza rakayanyitirayo batebe kanisa no kumera tukakongera kanisa byo kuriya kam gete bakugaburure akora iyo mjenyi wizoberyo kandi ukora heze kuriya kunywa shware hatostame enjoying entertainment life is short mebare ba sponsors bitu ntiza kuba turiyo nabo bona aba MTN baryaho ubuhereza bwabo bwona bwotakatungaga uburyo mu cyaro uburyo mwiguro uburyo wankanye hatizobe yoneje kwa no butungano bwetegereza babuzi mbakuba baroho aba Pepsi Cola echo kunywa nshakwagira ustekami twinaba Wendy abone bija kwamba kwera mbintu binji Golden Choice Solar Today Herbalife Nyakayejo Sako Katatumba na nabandi bona mbakwa bari nabwo echo basa kwijo tungo buhereza buri koga hari echo rukwija kuba noreba mbwenu ya nibabo baraba sponsors bitu and of course TV West chete kwasa kuchirgama habo kuba we are sisters with Radio West Solar Today twenda kubingo mwirima mukasheshe no mwabazyo tushange nguturyo mushana onure nabandi binji ibirabuna mukagoro rwa mukagoro twayenda twehumurire tuhumura of course program ya simu kateka hwire netandika shahemwe washaisha tuba twine mbyingi tamwe twagagaraka necweke kindi batazovu nawo katurgo mpapura z'amakuru tuhumura okachi ebyinzo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji Mwaka mwana no Avon Gomani over Radio West
wese kwemukira emyaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga y'omwaka ey'ekiriro mirakongere ebirabira mukaaga by'okuba mushanju oku omukyeka Mbarara City otaferwa izooba ryona rizwire amashemererwa n'abeshongozi b'amaani nka David Rutaro, Alien Skin, Shakira, Betty Porogoma, Kazibwe Kapo, Freddy Seremba, Jose, Sister Charity, Bisham Kongwire, n'abandi bindi. Rero kugashurako otebwa orushenda abokuba naza kuba roshozi rw'enyama obo turi kusimbiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo omutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe noshayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Jangu yabe micho twarebeshaga amaso nkimanyisa okurebeshaga moti niyo evidence omukyala yazo mu micho abako omwene basakukorwa konka etashohora omwana gumwe hariho emberezo omuntu ari kuzamu so omuntu kogwe naba nashesha for example okay bari munonga ngejo part niyo yokushesha neroho then yo kushohoza biriya niyo kubita correct aho kushesha naho omukazi ari kuzarira biri neighbors konka n'emihanda etakushana eri hamwe konka n'emihanda etakushana ati na nine buri yasiribirira ati ni outlet nabayine aho kusheshera narishiresura konka tine bukazi bajayina konka ejo no mu buhangwa nchanchi mayisa ngo mu buhangwa bwe ino kuyaburabura ngo kakeba mu buhangwa bw'omuntu hine structures aizi kubaniziruga so just structure yabe takozirwe nicyane kimanyisa ngo mukazi yes nabasa kugira kurebeka nko mukazi kongo shanga tine nyinenda konga ezo conditions kwakubuzo kureba bashaho abatendeshirwe bamubuza bakabuza waragira misho nenga tokazagamo bakamureba oyina mabere toyine mabere abo kwa omukazi ori kuba nazo micwe ashime kwa ine bicweka byona ebikumwereka ngo mukazi kimanyisa bwene patekaza mu mico nebasobaza mutine nobasa kushanga atakuzamo abo kwa hine connection nobasa kushanga tine kitukweta secondary sexual characteristics okumera amabere oshanga tine pubic hair oshanga atine bwenu yesu nobasa kumureba ngo obukazi bukozirwe ikikweta ngo naheru kongo munda ebicweka tibikozirwe omucyaro we no kubatine nyine ndakwa twagira ngo entebekanisa y'umubiri nashi obutafari bwo mubiri kurugira leva hiburu kwa buri nibwija bu informinga nyinenda aka lining komunda ko nikagenda kara kari kutegereza omwana abantu manye ngo umugasho gwa nyinenda no kugira omwana so nyinenda ke kuja yayetebekanisa yayara ku enderi kwetagire mu yamara eyarura konke bekanise ejo ne ruga directly ku rugo mu bwonko yes obutafari bwo bwonko obwe obutafari bwa bwishaho bya nyinenda ebyo by'amahuriraga ebyo byona byo mu guteka nyinenda neje tebekanisa iyo yala yamara kwara ekategereza omwana kuzamu omwana akabura neza kwarura kitande kitendura yarura so ejo process negumiza mu buri kwezi until omuntu yahise myaka ana na mwenda akamanya ngo yacura ahabo kwa twagira ngo byo no mu biri bwene ubwine kuba gwetebekanisiza no basa kuba ino obwonko narisho mutwe konka ntata kumanya parts zikumisinga mu ninga she bizimba biri a level so nishanchi manyisa no basa kuba uri kurebe korinomo konka hine akari kubura okay so washa ngutakuza mu mico y'ikirungi okwikirira abashaho abo tukweta gynecologist
kandi abashaho boni batakwa kwera okureba ngo baku investigatinga ningashi bakora tests ezikwereka ekizibu kirinka nkai tawo ntona ndiyo ninza how do you find out akaka aburamu ngo hormones zimanya tuzatebya ngo birwoko bizoko nazo nwisha kuziboneza ngo tuzabitebya so omushaho kakuganira n'umucyara ow'emyaka ejo narishi akamuchebera then nabaza kumanya ati enshonga buri nebasa kuberya n'umuchebera twatekateka ngu enshonga nebasa kubera nko mu bwonko nitukora ekitukweta brain CT scan ninga MRI abo kwaneza kutwereka harimo ekizimba eki kibyo mu kicweke kitukutekateka nico kizibu nari kirya handi pituitary na hypothalamus ebyo then kuturi kumara tuchebera tubasa kora scan nayo eyo munda okureba ibishabo by'amahuri birimu nyinenda yerimu twamara tuchebera eshagama ntwanchebera obutafari obutukweta hormones obutafari bwo mukazi obuntu estrogen niko obutafari obukora omukazi then tuchebera nekitukweta prolactin abantu tumanya prolactin ke kuberi nyingi munonga prolactin ejo neba nanka pituitary neri kujizara mbwenu kutukushanga ejo prolactin eri nyingi then obuntu tukigambira ngo kizimba kuri ekiriyo nabasa kuba hine kizimba ekiri nko mu bwonko no protein signs z'obuzimba z'ekizimba ejo chenche horeza ibitakweleza then of course omushaho ineki tukweta clinical exam omushaho shemekwa nakuchebera akakuta akatanda akamurika hansi akareba obukazi buruho kuburabe buruho bukozi gweje bwijwiye ninga necicweka yes akano basa kushanga either busibire ninga shiburuho konka necicweka twagaruka nko twagambire barabanda bo mumaramizono bajya ngo azokere nko kuyagambira haleluya so of course tuanza zo mukabumuro twaje ntwijagaruka hiya program ekiriyemwe ne simu kachaze I like the akaka mugongo bakita ka satkoti I like the color of ka satkoti senyuma ya yazirati charito mweshongozi so charito wa ka satkoti ka gold. Is it yellow or it is good? Where do you get the interest? Interest. Wakunda yellow, wakunda gold. Let me. I like the color of the watch, the color of the ring, and the color of nibyenda kumachinga nakasat ko aba budget boutique no bari kutujweka kandi nabajweka bakazi na nabishiki injangwa no wana ndakutoze akana na interest ya wahera hamburura tonkanti rebeke nishare wanoteka ngo ni yero but this is gold sebo don't associate me with what you think in your head. Budget boutique bariya aha GBK house aha Ruguto Rwambaguta street opposite na Central Market hatko kika hwa waranzi yoto ngaha ka polisi ka Central Market then very opposite toja kwa noreba echapa kirugamba budget boutique bine byona ni kwata mucara kandi umwana wo mwishiki nabwo eco ukoba no wirukangira ubase kutunga by'amagero byakubasa kwikana na kusiyemwa Vincent mujuruze mbwe no mjija asime umwana asime no mukazi mutahi wawe asime onkadi manyangu okutwarira hamwe mujuruze bigendererwa bye abo kwa ni manya ni mushoma kaboni bigendererwa bye mejari byambiye ndakoreka ngu akarura ko rwakana nkakatera
kandi akarwakano rukurataho ko ninza katera ngo habwo kuba nasha nkore baze nguri kanosha nankababo hata mujurizi government yiturumune ya NRM rukutwaro misho whether you like it or not. I like it. Kandi ukugira ngo wajwara red. Have you seen me complain? No, I can't complain. Kunga wenchi wanonshoshe kayo waje kara manya I just like the design. You see, bayan kandi ya mukoro recently. Andi ya mukoro gumaza no mchekeshe. Hata omshya wa mana gamba. Ninga kumugamba twari Gabriel. Hata kwa gamba hagumayo bari abandi pijima. Nakuba innocent ninga nagwara muringo. Tegekire. Aine experience. Akaba minister mirundi mingi. Aine ubushoborozi na hata kibwine n'umuntu ari kuba nagamba abandi bakahurukira. So haza nagamba hagumayo bimpijima. Ngono hijima nabagambere. Hata ureje tubitu yumshije uri kwekoringa. Haza nabashije ari kureba akakurena ureberwa mbwe nakakureba kare n'ibyenyu. Ya twituguru kwijima hijima ngo abe na hijima kana hijima ngo bwirogwa karema kwikiriza nona government mbwe nungu wayini ko wena oriyo wayo na hijima na ireba ngoryo ajati atenewe mbisha tugu yagabwa na amugambira wa I died kana shuti nyaki tumwe no yagabwa ya hijima na ta hijima it is us taina cha tugamba taina cha na yezo korati ya Oh, wiragabwa twazati yenu gagwa apana namumanyiro kusima ko banacishika so hati bantu mwe but it is okay buri mwe cyari kwiciririza mu bantu kandi worira wofira konga hariho gushanga you see hariho gushanga abantu bari yemineke uchezo kayore bishumbe nkabogo yo waje kwata ubogo irite yakare etari kawanda yo wakwata ho tumuntu yakura na urimniki nuka ne humura hata umuntu nasa ujangu abantu bari yabogo ya nuka bogo ya bajengo ni wanu uri yabogo ya gindoye ngushanga utagirya baje kusiga shichonka watu aranke bishumbe nwanu biyora uriko biyora ameza bwenu abandi barye denyo engineer ujunuke ngo tajiri na charity akarutwa gatero rwaka akarurako twanturonda ba members ba parliament hati kosa nyensa karo rwaka nuru tuyenza kuronda ba mayor ba district chairman LC5 ba councillors nevin position zezi hansi hati arwetu arebero mkaruruko rwakana that we don't want to see again this coming Thursday hine bitasheme kureba ni kurata mukarura abo kuba hina itwarebere nibatugira ngo constitution negamba ya NRM nibazakutera abo bonka abari mu register hina iturebere nibigurura amashomero ngagera nigazakutera otwana tukazomura inangwa hina niturebera abantu bakuru ngacarte na nabakukiraho nko mukiguru wawe nabandi barukutama bakujya tubwana ubwana nubusindika nabwe nikakusindika no gwarero re tumucine mani imwe hati abantu abakuru bibatama cyushabana abantu bazabonotera hari of course cyarta abantu bakire mu Jirizi kwa Tom amani nyine ningatinga namusikatinga ugwa hati walezo kuma intebe no buziga intebe te hamireje yanze no jangu nerwo mwiguru hati so now hati echo tukireba twebuza registers bayino bagamba story number 2 twiza tureba commercialization of politics abantu mwemereke kugura waraguze abukati nebe president 7 najya ngo tubacenda fundraising konganye buzo takazwe fundraising what about ogurugura abantu arayire omuromba romu na mnonga mbaranos state mbarastenos ko bakujeta hina ibabendo bashashure 3 na nena yozo murayire bazukwasa na narwaka natuzitegereze base babatine sente temuinache mutugamba kulwo kuna mutuwete muturunde nko muzahoro muronde nkahoro muturundemu buri yomo mukwasa nkechebirebiri ninge chenena bayida akatwaro twachikenda echebirebiri echenena echetane chikobe tutahi then hatu bwashesha urwakana murebe turabakora ebyo mwabihurira hati hina iturumanya tuwaba karesere yabare ahubwo hari icecho kikabo
nawe inayi turi kumanya wasinga yaine ururiga na nkaga wakabiri yaine 8 wakashatu yaine 30 ngama mujurisi turire kubi akana wakasigo mukana nuguharitaka nako kutwara mwirwariro toyine mushirinjo mutwaro gwa transport nango kahikede no karebo ekirakora teho omuntu yakucheze chemitware ebiri ompurire akana ka wakatwara mwirwariro transport wakorese 15 gumwene chweka bakuragiriro mbazi wagenda wagugura akana kacara ningashikaba mahaki ningashwagira amatiko ogwe nabatungo mbazi nakubaje mazimano barakumwemerera umugongo mujurize eshahozitu zirumuki nakwetegereza nenje kiryagura we are talking realistically umuntu yakutwa nenje kiryagura undi kirukworeka ngo abanyayuganda eshaho zabo zishemerirwe ari ijana na shirinjo mutwaro gumwe tuje ngo otaka tutegana santumanya rije kutwebembera utuje kuzomugo yabare aha nani nkigambe bintu mebibireho ntakwendo nsige anyina usige yabare kia yako what works ndio niza kusiba ko yampaka hunga yabare haroho na nekinde kiturebire echo kugira ngo turiyo ntuzo mukaruraka konganyo we cyari togu nkoze nawo bweburingo we are workmates we are friends nangwa no mutera cyate byasho batomba y'umutwaro atari nagutera sumu na washanga ngwini kongani ntekateka ucyarte takubasa entebe ekikurugira kunkumureba ubuni murenka atakubasa kongani tukora hamwe but you see by secret butosha mfutasaga tukora hamwe hato yesimbe ninga ndarwana hamwe twino buzayo ryo mawento ryo atatento konka entebe y'inyebuza bona shintebe charte konka arondiro wesimbe nawe narebe karinga competent konka hata una kuyambera ntakabire mwebembezi ohurire hatkunda mbe nazitunga tokunsha bagumenka kwebiri kakujoba mnywano wanje tukakora tuwe na tole chebi mwachireba kongati nahenda kebishanu nahenda kebishanu zo ninja mutobyine no manyo kuside za rumi bakajanga ushaka tabyine bakajanga rwasanda katine papura ngatukari no shaka bibona now hatu mgongo you see the reason why we should have a separate ballot akaruru kawe nikija kashemirwa ke chama nyombo bashabe konkesi geno je tkonkaje mshizo gutayine bandiko ninga no company konkiwe it remains your right because it constitutionally democracy usheme kutera karuke chama ne chama chawo hata karuko mugongo aka NRM mutsubire akaruko mugongo mujire byo gamba byo nebi akaruko mugongo let me tell you it deprives me of my constitutional right akaruko mugongo katworekire what we are ebitwira ha ground ebiturabiri nkokwe bibitire mujurize mugongo tinkatera nyowe tukundera nabantu hata mwine tata mwine abana nyine wait murye biryambe baharabaje rwita umutoro tagwa na gutumanye utirgaye nakakaruru kawe twereze mweza pia kondo takate it's my constitutional right let me practice my constitutional right ugaruko nyiba hatogu nakakaruru kaye mbwenu ompereze chupa cha bia nchukwa ndukuteka tena I'm exercising my democratic right. My democratic right is nteronkwendo mchamane chama chanje ati omuchani nzarwa nawe abana bene banyeta shwento abanyene bamwita shwento kongata kubasa tayine bahandiko no mukompanyi nyoti ngwenda no it is about reality manyengo abanya-Uganda kurugaha mutezo wakaruru mpaka ryaba butiriyo twetongo itera twena turyaba kumpanye iyo charite bwogambe ebyo hatutungirero voter turn up bageta voter apathy njimanza ngo tubakagiremo hatito kubukika abo mucyaro twaye tusibo mutawuno icyo tukuzibiro wasinga businga kashati nasinga ine bunga imanya hata abantu bazi people are not involved hatamanya aho no turatandikire kumanya ngo abantu babonka baturane bebiha ngo bataye no barukwenda kandi obunda twirataru tucimanye ngo mwe nakubyangu yakutera atakuterire ebyawa birya bimaraho kandi atakuterire tucimanye ngo muntu twakubaye no munyabuzare na yefura tatera karura bako atakwenda munyabuzare acimanye ngo yakaterera nanka tugarika kushomesa abantu rights zabo
tugaraka kushomesa abantu amazima okumanya ngo amazima nugo gashitire wabora tatento akaruro tarukaba obwebembezo takubasa ukimanya ngo munagira ngo unyo wabwanje to kubasa you take it nkamazima ukimanye omarwe oze hariya okushira gumantu bihana kuri yenyuma y'emiteyimbo hati noren twikirizana ngo akaruru karaho ntuzaguma kukutura wakireba obeno ntize fukani nyo wawe mpango ni no hati ntuzaguma enzu nzera nzatara ntugwira no murontu yambana ntugira ki nyoti nkwenda akaruruka tsigire mpara akaruruko mgongo ko kakajire kan manat nico chin muri ngamba cenyine akaruru skine kubanka tsigire mparana buri yomo yabagambira namazimo gitije ko gashemere atna emerro mugongo gwa neighbor ngakusigaho nuza kujya togumshija atabwenje mujuru zitakwitirizo mu mazima nkamanga umujurizi wacimanyisaje oburire wacimanyisaje ngo obwebembezo wanje noranga utinkube base dere mpara mbase bindi nagarkanto wa abanje nyine kwarana kandi wangambira amazima aba you get my point ati wor mno kirebera ara inejo konko buntu bukurugaho mazima murama takundeba mbwebembeze ata mato kubasa mujurizi wachigamba kare wagira ngo aho kumpera umutwaro utakabe mwebembeze hatu wabo mwebembezi nchimanza nza kusaba umutwaro no mpebiri ningesho interest yawe yaberi yaho kongati noza kwebuza mbwe no guntura ni nyambaru watangugu kuranga tinku basa bwebembeza kabunsigisa ate cyo cyaba pasono nakatwaro ngakwima kashindi yagaruko wawe mana yemerero ngo ati nje cyane mani manyisa nyine kuba nincega nkachikwata kugira ngo tinyine kakwima abo kwa hina hunyi namani hina hogin hina hunyi ne weakness izi hina hozi uri no ngwata abanje ndakucitereza kugira ngo omukuyamba mujuruzi ahugwa mani ngine oburire konka hariyo mwebembezi tingine beno namuyamba hatu nambuga namuhana nayita kunyamba muringo gwe turi abantu omwazo tubentu nyamwe ka bio je tubakongere ka ratatu nibagambira umurtazi abantu binese muzabona batere bishani bakitere cyane cyane karuruko mugongo kankorire ahabo kuba kamanyisa let me advise as a fair advisor namanya ngusheme kuba ningwa aya mnoti misredi nenewe ntwe ni mpabura government age aba bantu aba bariyo besimba n'abayisimbirijo bakabaha miliyoni 3 NRM mukwata miliyoni 3 ezo muronda karuro kumuraka tebekanse miliyoni 3 esente nyinshi forani ati miliyoni 3 zo muntu zatakubasa kumukorera karuro kabaro mujizo miliyoni ngambira mwaze koranza ko kigina kano nyereke kizakora isi charte hata miliyoni emwe hati ombeleza accountability yayo mwaze nkubuze tutakakwata miliyoni tukajindura busha batitize bushawo ngo mazima hati mbarra state south berma abantu banga bendo bwa MP nkenjani ngabashatu abo kwenda ndebe yabashisha abare onarebe mbare baci onarebe umune mpaka onarebe katware bashatu kari zomba kazi miliyoni ze yishatu ntubasa kugira ngo abambara state south oba icani cyabo ninga tukozese mbare baci twaza kutera kamanyiso kinentebe iwe ona twatakubasa kutebekanise cy'abantu bakamutera nangwa using his own man alone nzakora ciki anyway bono bamanya I'm not criticizing but I'm saying twi akaruko mugongo nukateganisa tukatera tinkora mpara nayo muntu abanya Uganda cinde cyari mumbaza okurabiro mu karuko mugongo mujurizi no kubugana bahuja ngo cyari tent mano makweshongora iroko yeshongore nyabo konke bya karuru kora chivuro bije bakwajire urebe kubatije konke bya karuru charte tuwabe basa calm down kore saha man gawangai obeno ho wiciriza charte twayemerra jaha ngakutera kajya charte twaza kuzomu gongo ntisaka zaika nojoti ndiyo ninyiso Utindio ninyiso nakayemba wanje na prive no shoberwa kwijoka zo mugongo gwa prive okasiga okayemba wakutirize motoka yijo hatogura mujuriza akakutize motoka wasibo ko mfirudi wakore byawe kandi obwo kuza kuzomfirudi araho wakwire mtware 5 kujyo tinyende 10 tinyine 5 konka mujuriza yatinye mbere twera twino kutwiyambe no manye cyokora no jyo tunanchiri bize akarurako kahotize tina weaknesses zawe zindarebere nkakugambira ntubutuno kashice okanchiriza kandi okashicenga mwene chikanya hahembara nagati yanje niwe aza katugengwa atecho kachikora buri yometa kukibasa that way kandi manje ngwenda abanya Uganda twege nkiza kuguma ataka runo bakareka tubakatera atabumvyaro bakasiba umutawo eti samazima njo tubaretire mwaba misredo mu story ya biracyaro bwijo bwabaciye amena nkatari yaka umushija kayine mukuru we nando bwaciye amana
akaine munywanu we no murano immediate haza akangambira amazima akajya togo murano no mureba ubwo murano umazima je nanyamba kukira mukuru wanje but mukuru wanje abana nibanyeta shwento abanje nibamwita shwento bendo bwa chairman rero siwana hata chi akozera kachera avuge motoka yiyiza kuno mutawuni kuzaje kubasaza ingaheze zakarungu ni China esimi ya chairman ya mukuru we yagamba yumshija wo kutari yo mwije mutera karuru akanama ngo ryo murumuna mazima niyo noma hata ryo ndijo murano is the best friend bakuzane sente bari yareve mu mbyo yaje tumshija wora ikotara mu uri nshatse nankiro mutawuni ndiyo ninjeza okankwa tarizire bona amwe bakamangu baferwa muhagize waya akajya atinzo mugongo gwanjye kifire kundeba azanyeze teka inaguzifire umuntu kumuyamba cyate niwe kikugumira no okuyamba uko expecting returns nyabwanje ninja nkugwire manya turiyo tujango bururu butatu wahura atwo kuzo mugongo gomwe ondira jate hatu manya chikambo cha prayinga hari twene butaka tansabo kugira ngo tunakureba mwebembese ngo niho babo bururu no butansa reka tera ka baroti separate baroti yujote nakwa kongo of course tokato twene nyonsi garenja ndiyamba nakushango kuri njangu nakwa nanowo kunamsha uri njangu nakwa iwe nompe chupa cha that's the advantage of the baroti nampereza katunga nitwara abana nibanywa ndena hasigara kuri yo munda nguma ndigirute. That's the advantage of the ballot. Njoba kujetera separate ballot paper. Notera atujo twena tukumatwina masko twena tusigara niwe. Akaruko mugongo no stand. Ara mujurizi kutwagira mbururo obwa separate ballot. Twateka ngo babwibira abantu twataterire karuru. Barete box zijizemo bururo rede zirukworeka ubu barukwenda. Kuko babigambira abakwa babyine makakwate. Bakoreka ngo kuba kwambatwara boxi bachiko muhanda babhanasa bareta buyo babijwize babutamu buriya baronde hibabushereka twatere nduro butaka bwako kantwaterira abantu bito byakatarize kai na hatwaja ngwen chabirecho kwero ndafutero umuntu wawe butunu ukacimanya ngo tubakwindura bakakuyoko bakakutoko aho wabo yemereye no bakubarira kikahwera twareta kachi twareta ko mugongo na mnonga omu pate primaries twaina kutujezese turebe what happens ohurire konka mutworetire mutone mujimitwe abakubantu bahanso bururu kuri yahiguru konka mutworetire ngo imwe muri gekizibu okucira na nito mukuteka nguturici ngutuyo nturonze ahabwenje kore turanogira ngo mwenu government erho obururu nebwiba kabakwira ko mugongo ukabano yenda cyenyina bonje takwemera mugongo ati yankoreke kizubu cyako mugongo kandi kiruwasi ece kinana cyukwire nare wanda ko hat kankoreke ikindi hat kariya twabe tutera twatikinga charte na nondijo wayisimbe nawe bwaba 50 charte 50 ondijo wayisimbe nawe 20 hatubwita ubu buri nubabina iburi hato ubu twabe tujya tingu tubwiye tugaruka tubarabusia no mangwa ko mugongo no mukagambaho nakaka then yes haza atencha kare twantu hakana it is very hard to prove sana kujya tubete tugake tubete where is evidence nkiyo nsanju kashi evidence ni to baruho benyine yito bateze bakaruru benyine na muntu kura obo badengu bakwara Kampala ko mugongo kakaza kwenda akaruru ko mugongo kawera waho hadi nja ka Kampala no twara iki hadi nibuza kwikayo bajywa anwe yasinjire tuje konga point yanje wagitunga yo kugira ngo tujuma bari yakombe nito bizu nagitunga mbwesha bwenje ntubajuma andwe naktware ntuteka ngito kuba katwire tukakatwarize tuta kashemeye kuruga gato mucyaro kakabarwa Kampala no baraki numba numuzagita antu batwine bari batazagera forms no twaba twijwize abo katurebera umuntu abe nashoma ayino bururu nkaga ndija inabiri hati achijat charte ayine nkaga tayine 20 hati mujuruzi wayine 20 agamba nkaga mwena ahansa figures wade amazina gagumaga kuratine nko kugabagari so diara forms ezo ho kuzireta zaba zitahinda gutwire akaraka tuzibaraje omukabaro then zazinda gutwire tukwata tumango kazihindura ato mukabaroti tukaturemera bururu tubuye ubusya tubarabusya abo kwa charte no botikinjire tujangwa akakarimvarire kakarenga kabakebera bona no baro tobusya kutwishyira muhanda nateka mwe boxer ku favoringa mujurizi nkiha mu kuteka tangu be favoringa cyane ibintu ebi
kandi obugabe nobwanyu mujulizi wa wachigambira aha ngu power lies in our hands mbona kuwe twakwereza obugabe twagira ngo ko mugongo bwawe nikarungi ahubwo ikintu katurema kubarra sai tukarangiriraho tukakahenderera Kampala hati katana barote keza Kampala tujya ngo bonjiremo hataka tukajya ngo nikaramurraho hati nako kagire Kampala na which is which mujulizi akakarure kintu muringeze kumanyisa katwira amazima genyine katumanyise ngo abantu nutukunda okurya cyitano bakanyuha murayine ya mujulizi bakanto mu yacharti ntubutunu mpinduka nza ohurire katumanyise ngwende ngo zona nibibira hakaruru not necessarily ababahigura bituru kuteka tango dai abira rya manyabiha kirebe ko burunu wabuhindwire iwe ko iro mutwaro ba agents abutweta ngo ba agents twerize true colors zanyu omuntu namangora agent we noza kwata chipapura cyo mukanya nanka agarhanga abantu bakiko kutera karuru nguye bakagura you are not even on the ground abo yeno ntunga kwa uri anyefura agent kama nakaruna katero ndisho mbwana hati ntumanyaho kwata itwa besimbere manyango agent wanje nyine kumutamburiraho nti nkacenga ntananti nareba nankamba mugura narwo murayine nazo mu ndijo none bireba ha ma TV manyango mwenogwe nakunda sente byagenda biti na biti obo rero ntunga mujulizi tuterize true colors z'abantu tuturentujuma bahiguru kumba bahansi turye biri yambeba na no kucera buturu kuteka twaza kuza mukahumura basebo nabanyabo turagaruka nshaka kwantu kongera ukugambira nshonga niyemwe ko nkanza kwereza chance niyo nko muntu tugambire akaruru ko mugongo na nakaruru aka ballot papers na nensho actually tucheme kwerinda mutwareberaka tucheme kwerinda koshanyisa karuru yaka kakwisha exact nje no terani no tuganira mushonga niyemwe tugaruka tukongera aha kinhiro meranko kongere bravira na mukaga kwezi kwitoko kwa mshanjarwa mukago uri mucayi kaceko kutaha muno mutwaro abeshongoze nibinje katfumuri The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the SD World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on StarTimes Makura Chika. Go StarTimes. Buliomu Nene. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Western Uganda, are you ready? The biggest expo of locally made products is coming your way from the 25th to the 27th July this year. Head to Independence Park in Barara City for the Bobo Trade Show Western Uganda Edition 2025, organized by the Ministry of Trade, Industry and Cooperatives. Come and experience regional product exhibitions, live demonstrations and product launches. Farmers, processors, manufacturers, youth entrepreneurs, traders and service providers. This is your time to shine. Don't miss national ID registration, medical camp, blood donation, business registration, and free tree seedlings. Entrance is free for all. Book your exhibition stall and register to participate today. Call 0783 8889 82 to reserve your space before it's too late. Buy Uganda. Build Uganda.
Hello? Aveno? Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari enju yawe urukwesa Orientile amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. Buli mwaka mwana no Avon Gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyeka cyeka Mbara City otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Ski Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe twagaruka program Sisimuka TV West Kaburijo twahumurana kugira ngo hati twazagaruka niwe turuganira abo kubeshongeje ibintu jimanyaho bakakatera karuru ebe wakwenzero tunanye ndebe kikandi twakerindo rwakano kitagaruka muko cyagenze rijo niki akaruru kakagenda katokwe but how do you advise waka hati kabe kahinduke hokata noti noti cendana na mwenda niyo sumu tuterere gamba nitwe Sumweji obo bwiro twasigaza kature nteka yawo. Hello. Yes. Orirota sebo. Mukuru mujoroze no mukuru cyatse murirege. Turirege sebo. Turirege buzima. Oguna Ambrose Chenjoga ekyereza cyentunguka kurwo mu rubaro mu ntungamo. Ibare sebo. Akaruru kwenko kubagamba. Onka ekindi kwesiga ekitaketegerezibwe na munongo mubakura bakutebekanisiza akaruru kihangeri bakamanyire ngo levels zentekateka hagati y'abantu zikiriye nyuma munongo nibatoro fumu ngo emetemefire zire abayomba wakwata akaruru ko mugongo kakateko mu bantu kandi urukumanye imbera z'abantu no kwetegereza kwabo Tumacha nano yenege zo gwinazi kandi omwana karuho karugaho nyonde zirakarura kanaranze najya cyane cyetaga cyomesa amshetaga kwegesa abo kuba abetegereza ubundi twafishira kugenda nshengezi konka mbwenu kuchikuzo mu bantu abatetegerize kijya kimara makafinja kakubire karu Ushonge ndijo ahi ihanga rukuremerwa kutebekana tuzana no kurebe bikuzaru ko mu karuru nikimanyisa ngo nabwe naho bataka basize kureba mode yibakoze so mu kutera karuru Yes. So nyoni ngira ngo akaruru ko mugongo abakateka tekire bine kustaru ivayizinga bakakigarukamo Era ari sekurate barot ngo constitution rukugamba kikaba nico cyahamusoreza gakonka barwo mu rundo ruhujyo abo kubatikara karuru bene kinde cyamuheru
esente nindeba ngo umukaruru ko mugongo niri kwije kabisa ninga success ningashi victory yo muntu weno yetsimbire ego mbono muntu ori resente wena aterire omuntu obira mu resente yes ekiri kumanyisa ngo tinde sente mukarura ko mugongo tarakwija kudeti yatunga no bwakwarye mwebembezi murungi exactly mbeno turanziyare ihanga tugire kutwanyindura mu ntekateka abo ko abantu abo turi kwebembera imerezo yibakiruho kandi yes tukwetaga kumanya nk'abebembezi babo okay abwaranga n'ihanga ryanjye abaye mnonga Ambrose echererezi centunguka ejabira deep stick yo kupima bakarama jezga abataka habo muka bacaro no kureba economic situation yemerire takanta iza PDM kanta yema bya katorize nkahi eshabo z'abantu abazira hakiri ninga tezira hakiri ngaha PDM achino ine turiyo twakira bwe 15 no bwe 12 turire kubi kumisa mnotera not mwenda noti ina mwenda hello sebo rireje ndireje cyane wo kumurire nimpora shano kwa mazina nentekateka no banyeta Kenneth na Risingiro ati nyona ni ntereza magezo kubakubasa kwerinda ubushumba bw'akaruru ona ni njera ngo bize baje bateho mu engero yo kugira ngo barangire bakwata ka video reporting station umuntu baraje kurangira akwata ka short video ajenga umujuruzi byayo ubu bushatu tarete byayo bona nanka byayo butano then tare center yes baguma bakidikinga ka video yes exposing abatera nanka bakateka ho umuntu azeho baguma bandika ko ngabara hata mu kigambo kwandika izindu cyandikirwe umuntu nakebitinga bahandika declaration form ze barangira izindi bateka haka video bagwa bakirikinga ka video recording station aka video abantu barebera aho wabarenyo kongate chiyagamba Kenesi ya form ze muhandikaho gwihayo mukaga gwihayo ikumo gwihayo binga zoom in tuburebe nje no kora batati manyobwa bwanje botera karuro muchama bwabunyaho nawe nje no yoreka nkatera jarte nemyaka ni wese ntibastari chama nako kuzahariya ahirwaro twena tukemerera tukatera karuro agwenti nombiha ngwakantero tantero agwenti nombremi ngabahiguruka nimwe hansi mu rukubi reka takaruraka tubarebe tubace kunahire nango gume no cereba which is okay hello orireje sebo ireje rero yawo shaniwe yo chendeza volume okwe turuzaneje kitariye cyo noze kweyeta ugaruko yeyetabi twateye mu tuberugemo hello neshaza ikaningira zashikire nangwa ugatonte nayo ngo mwaterest akarunu kaza kubana katerwa isobe ryo rwakana yes sebo twabakira muri rutare turiyaho sebo shanokwe watera he nateza mu rushinge ntunga mu yes yagenda kandi twatwatagana jesore I don't know if we still need another one konka mwe twantwenda turebe nukirebota yes akaruraka okagenzere kubona ine bicemeye kwega mu tukabihindura takagumza mu munshobe nzuzimwe turiye nsafutera karuru aharwa kanoru nsagwatero bwa meya nitero bwa councillors nitera aba chairpersons LC5 ntubendeza akaruru karungi kandi nyo ni nkuhameza kugira ngo wamanya ngo nankata kumakwebembera hati wogo tamuzo mugongo no yakwereze mitware ebiri abukwa ni mangu enshaho zitu zeshami okuryaka kuba wananka okutera karuru kuba wananka esento ziriya kwa wagabo rukubi konkana nyencha kare na yeno agenda eyo mwebembeza umurungi bishiyo bwompa sente ngumfuterera karuru no ija kuzuru repressing sachi
ezezo wata korazeyo no ija kuzubonota ekikumanyisa ryo mushomankuzi ndawashike banze wazigura wabanza wayereberera deno boreke ngo cereberera ngo abo kwa buriyo kabahereze cebiri nobwe zindi nazo zibireho nobwe zindi zeyongireho hati ngo notoreka ngo tiyo no itacakina hati mujuruzi wabachika wayinamira kasho kwinamira kwanje nena warye mitwaro yanje biri charite wagirze warebeka unuka kwakora no mango ryo mwebemeza umurunji noce basa ahawe nti nontugire cyeje ashate cyo nacyo ni kintu nanye mbaso tesiga kunga nazi ko wageza no kampaka ruwa kandi wakam notora n'umuntu utaruwe because you compromised yourself Naho, ebe baroti nziriye ndukudautinga ngatunga hondi. Anyway, we need to use our common sense. Anyway, mutichirize. Echi ni hiro neche birabira na mukaga. Norwa mukaga. Rwa mukago. Nshindira kacheka. Yes. No mutwaro. Radio Western yone ekuna. Erikwijuke imyaka yona. Tobefura no chamanya. Kunywa biroho mwije abeshongozi naco ne chikunga musawa bareba binji kandi bine byingi byo kwereza. Mwije tubeha mwizoba life is short and for those who are ready to enjoy it. Mwije tushemererwe kacheka abirana. Shemererwa mbusigaza bwawe. Tukatuzo mukaho muri twe ntwakwa twakira abisinsino guma aha program eyasisimuka. Akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho Chenda ngonywe kabiriti Wamara kunywa kabiriti Nuhurira waba kurungi Amagara gona waba kabiriti Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kwasa Oh, kwasa Ngenda kwagala